Hakane election kabanuan. Nang ta iba W Tony Lingdo nakak Artway nong Tumai constituency. Vote sa iba Dures Marbanyang na Mauplang constituency. Natana po mahura kinang constituency iba Hiving S. Karpran. Vote sa iba Shanlang Marjorie na po Laipo Mayrang constituency. Iba Dani Langsti nakakendai Shillong South constituency. Natai Kong Iban Dublin F Lingdo na po Malem constituency. Na Maulay constituency Samla Bright Star Marbanyang. Na Shillong East Samla Avanar Pariat. Rio Claret constituency Dami Wanhi Rimbai. Unsla constituency Manbha Thaba. Kanyo Shillong North constituency da Adelward Nongrum. Ingat kam, bakadai kajing amnut, kajing sliang, kajing terang, jauh Paitbah kari, san pautuling Islam kelayat. Menghikum ke VBP, hapo ke jalam, jauh ba ardan mila bersaimut. Iba senang dah uye, double uye, hapo mengaru uye, mengikut double uye, double T, warna, yang berpenkut, yang ke sensor ke kanan, kepala bampong. Bamsap Hakari pada jahit peneriu jungi. Kulai sebut. Haupra. Laiba Overlin Imyong Laipusan Ranikor constituency. Na Shillong West iba Raja Jirwa. Samla Mibon Lingdo na Pintarong Kra constituency. Unta pa ang khot i President Jungi. May iPad ya General Secretary Jungi. Ubade Kyrtong na kakadway umsning constituency kay Dr. Ricky AJ Singkon. Syukwa ban pen kermau hai syukwa bangan ai gani hi General Secretary jungi
Bagani ru kani kesni kabaga jela Meghalaya kala kenjo sanpui snem ngin sedang ban penkoi ya ke jela kapala pen bersih daga bamsap daga nong sensyar bamsap penungsa syukur gigi. Kublai Shibun Pat min lin kemet ngalap pule kowe kakot kapala thok la slem ha ya kata ke jing thok de kapala shan ning kong house nam khat kendai spa ar